tunen khel tur te hi Kolasib United Academy le 442 Football Academy ten nia bip eng a hi Kolasib United Academy bip bol ha hi 442 Football Academy ni 442 Football Academy en kol tu te hi sarara sar Michael ale sarwat sang ten nia Kolasib United Academy en kol tu te hi sar patia sarin puya chuan ate lampanga sar Joseph hi an chor chho ve tan mek bok ni tunan li kan khel tur hi Reliance Foundation Youth Sports RFOS ania Group A school sang sang pali an oma Group B hianin academy pali Kolasib United 442 Football Academy CC Academy Ronaldo Academy Group A pali Group B pali an oma tungkar chungin an khel chho mop don ani chita ti thamer champion te chu district aiawhin Aizawl-ah panga under 15 league khel turin until don ni Kolasib United ta hianin tuna under 14 la khel phamek sajam puya le Ezra te in dailo na wangin under 15 lampanga hianin player lak bel theihun lai ni wangan ni po anron lut chawa antan po thadon khop in ga ria he in siam zel la turin ai u te jing khel hi apoi mo ni 442 lampanga po hianin player en lak bel ve thomai he den Benjamina homa chuan din moya barnata te po an lut chho ni he jan din moy so ding wang mai academy lun ve ven nia anin khel tur hi munom khopin rinomani Kolasib United 10 game and start dona khel munom tak ni bei seila an mak hunatan kalkong poi mo tak ani zela ni Kolasib United langin ball ron la chuak thei zela 442 in vanor view line ron counter vela thut maya roin petravio me sirlama vela matangin tlan zawana cross goal and score ngal tlat mai Kolasib United lamin build up athavio 442 pokhan an vanor na khop maya counter attack an mang tangkai ta ni Banatan Brosapia Rojela Joseph ay captain ania ani boy under 50 na khanin mani khan Mumbai khan azukal nge ni Joseph po mason khop maya Kolasib United winner la chuak vela thunga zawh lung puyan nen pek nuwa zawh na khal phei ngar ngara pek tur lang mai lo deu din boy an vatai manani Joseph an velam train defender in khoi piala offside position lom khau maya klat maya Israel at long puiten malama folom flat mai Ezra fola lutea lonem mana kalau post dai long video sorry tingka video kalau post pala start le che ni
mun lo ma tangin an him lo mai sar te pon tang hai sar mai kal po Ezran Joshua pia Joshua na kal pui do na an ron tackle na ball per vela handball om lo mai Samuel Joshua Joshua resell le poda keeper na Ezra receive perde usata lute na la Ezra koilea Ezra malama Aizawl-ah malama ketchop mai Barnatan sang lama Roizela Joseph Ambrosan halfway line bula tengin pedona avardungi na rin naman defender head pila kipartan remle chia mai cover oma nanti tlua Ezra free kick an pedona klongpoen free kick a pedona goal and try selatuan tong bel khom na pet session lawe keeper so an leitling lian thathel thol khom ma Joseph Atlan pela fallen ham flat mai ri nang en an khel monom khop mai he academy ve ni boka team game monom tak combination kan muni Kolasib United in free kick kan pela Lute malam kalpui do na maro chu alo dang free na kaulet nga la lute thu do bang me free warning apedonin ka ria kai thua thai ka tiang kha fair play ka mono mane Semifinals pe chu ve thunga Roizela choina kan zawh ava uyum em ala lak that ne ron pesual khom me lute na pesual vele thung Joseph longpuya duai na la jaksha ta poile me Israel ma ete close chara Ezra malama fall loma kelen fall lo chuak ni Kolasib United lamin Ezra naya Joshua pe Joshua Resetas sajampuya Rinkiman pe malaban la paya ambro sarin rol thakop mai tanzawan changvelet pancha chawa Joshua arang cross chabia Benjamin happy la Ezra loma maraju changle lo
Joshua fainting mỗi đều gần một Joshua trong khơi ron pe chou thale vio Joshua na ron vor heta Ezra ta na ron change sa Joshua train Joshua oh nunga lapang lo mulo ni ka thian te in sil thako mai men behind yang chi kha kan lo mukem vek to lo scan vek man to lo wa counter lutia ron tlan thale maya amaro chu target a thel au yom lu ringkiman ron pet chok dona ringkim so ban atuam bur maya mani sports lai khan hai jama zon na nge mani bana tiul ala khel pui thelo lutele Joshua de fight na sadung kop mai Joshua malaman da pheng hala trying to rin Joshua ran plan ma Ezra pe Ezra malaman da hala defender rin kiman name de ulagin khelangu ributi bur lewina ronti game cool de ulak khel pui dunia mara chu hei unskilled de lo zia lom to ko maden fitness nen kiteng jong cool de khel he arang reng khop ma in ne to game a pe jonin rig de phat phat hi ol ko me ning rola pe jo Benjamina Barnata receive thako mai zawh in roll mana sal Michael mazong in kalpui to tur ti ni Joshua headline hala Ambrosa Rosela Josephan Pelele hala Joseph bong changle luten a hol zewa din moya va khengal ve Joseph nei combine ringkiman bowler on la chu ma Joseph an lo pot man flat mai fall ni ringkima bowler drop Ambrosa ron head chok thobewa mangaya 4-4-2 lamin ane teka amaro chu keeper aron chuak man flat ahun taka Joshua miss pass ompal Benjamin ron dok thaem bok ni kha fight lotlinga long play le Ezra ṭhen malama sai jam pui han hen reset le sai jam pui na ron pele ngala sira Joshua Ezra lon man mo Benjamin join don ne Joshua Lutia Ezra Joshua Sazampuya Joshua Ezra Longpuya Tlanzawa Joshua a drop maro chu Rosela len rolman Ambrose keep on hand reset le pota Joshua thlama ball Ambrose ron roll chokop mai masa tlanzawan changle ngala Joshua tlanzawa Eric Joshua ball an lanal fall loma Kolasib United in free kick and hua Peturin Ezra and Rota
second ball om down em second ball om a Joseph an chu pui thaviawa Joson tackle thaleto Roja Joshua Saya puya Joshua player tu nama liam po tau chu vela ta game tran le hal ne ambrosan lutia barnat zawh ni barnadan Aizawl-ah result thoina dinan head penalty zawh oh hammain bolom ringkima keeper tan sot lai lo lo ma lan sao Samuel reset le pota Zran long puya Joseph Rosel push review din moyan reset le mai Barnat din moya atran twin al view avala time din moya ape thalo to kamaro chu saizam puya van ti thakhere Joseph oh Lutian Johnson này ai vahan môi về equalizer goal môi tak kan mu ni build up anal khop mai Kolasib United chale phada 1-1 ani mega ni Sajampo ya Joshua Aizawl-ah kalpui man tre pamaro jon loin rol thakomai Joshua nak vakat nal em Erika Aizawl-ah Joseph orang plan review maro si defender ron tra din moya din Aizawl-ah ringkima clear ball plan zawh fall om tlat
barna ta ni mo lo fall ve tlan mai mar veng na le nial ve zeu ani ang in friend kat pelavin an zil ve ve ni ko Ambrosa Aizawl-ah dalun hala Joshua lo save thei lo mai long trap sezon pui pe chu Joseph anava block vele thau mai mara chu lo me ro chu thleng lo rikma maya sezon puya Joshua sezon puya Joshua tute trong puy zong sang thế mẹ trong puy ron pat da phi jiwa omega ron da chuwa Ezra an pol lom avo yam ve Samuel Ezra Omega Klopuya Joshua Klopuya Espasom Batata tlang lama Ambrose Khum tlat Rosella Chuan don the seventh corner the son run chua puya Ezra nan puslet ngala tlan zawh Aizawl-ah ball fingzat mai ron pelota Joshua vati ai lo an man to ni mo goal kick I receive kan out man to ni kha Rinkima kan zawh fall ni mo Samuel goal mouth zone ani lo lawa asat lai vele nai ki partan po lom asat lai Rinkman murak chuaka long puya omega Joseph Rosal Joshua Ezra Sultat Aizawl-ah play on atia Joseph ay ya la chakan ni mo ring command long ball zawh Joshua din mo Aizawl Benjamin mangaya
Joshua lan zawh ron da chaw le hmala zawh chuan thlang lama zawh ram ya tu na ron drop tu kha ming train lutia tep pus le jua din moya barnata Joseph come on head lut chok tran Joshua zone reset le vot thank you ma zawh Rosan dang chakome long puya maka Nikma Azra Olama Omega free kick goal try goal mouth goal mouth zone ni lo amaro keeper so chapangai banal le bros paint nor given Henry seta Joshua banda ron dok chakop mai folong vele thunga Joshua yellow card mutlan mai Samuel Joshua head palo Erika Zion clear Tanzua oh Joshua Tanzua no uma goal and score velet lat mai abo yong ve keeper ka area ni silawa akuda tho thei bok silawa 2-1 in man troi ta ni lute Bernard Ambrose Benjamin Sobela din mo ya Kluang po yan di kluwa Marojo advantage sa peniyang Lanzawa Eric Lambros deh Iklan Zra reset lepoda Ricky Ma Zan Zan trying malama Ricky Ma Rozel malama Joseph klan pui tre ma Joshua
Joshua Joshua bên rồi đấy Joshua là rồi là chua cả nhìn mồi à rồi giờ trick mà Joseph Joshua Joshua follow ma Rinky ma keeper second ball này lót mà lộn lâu lần rồi ra nó cross chỉ lâu khúc mấy à không biết con nào vỡ hết tiểu về Kima Zra lần rồi mà rồi sốt lần rồi lần bụi chọc hộp máy trong bụi à receive càng sẽ là bụi về mà sẽ chẳng chun cho mà không biết sao rong trong cái này chứ cho số lần din môi rong pe à din môi ball cha peluta sa sang bụi lên roll man sai tàu cho hộp máy mày à cho đình lồn mà rồi xuân thôi nè trong bụi á dâu sủa ơi omega keeper nó áp chặt hụt mấy à anh bố lắm Samuel à omega free kick ai asang shot corner lần sau corner Mega handball sau đó mà rồi cho ham lawa rồi xuân vào lúa đó Aizawl là lệ diệu thằng là mà Joseph lúa tia Vinh kia mình về ngạ lúa tên lao lúa túm khom mấy về lại lâu mấy Zan này ạ sai ra mà rồi lần sau jadi kan pilih dia farsa fazawa khel monam khop mai half time break om zok nga second half kirle do ni